Asipan panek-nek na at di na minsan natagi kukwa ka renek dahi tapusum ti di ka masagaba. Saan abale kuman asak tanaklatan no di mo binukbukudan kinaulbud ta kaunggan. Di na sa ibilbilang anapategken kan tanagbalin kan nagubsang awan gayam serbiti karkarim tari nakrak tagalat ken ugali asipay to'y pusok api na matim iti ubaw nga ayat na'y talalim. Awan gayam serbiti karkarim tari nakrak tagalad ken ugali asipay to'y pusok api na mati